Mimovha a yi nga ngheni kumbe ku huma eka Nyamazane. Swikolo, mavhengele na mabindzu man'wana swi tama swa ha pfarile. Vanhu vo tala lava a va ya entirhweni a va yime epatwini va ri hava swo famba. Ku tirhisiwe tilori ku pfala mapatu. Vachayeri va mathekisi va nhlangano mathekisi wa Topstar va hehla leswaku swirho swa vona va hlaseriwa siku ni siku kambe maphorisa va endli nchumu. Va hehla leswaku eka nhlaselo lowu wa ku va ka kona xirho xa vona xi dlawile. Umphakathi sewungenelwa ngisho endlini ukhutuzwe udutshulwe. Thina ke singebanikati bematekisi sisengotini lenkulu ngoba siyatiwa ukuthi sisebenza ngemali. Mapatu matlhele ma pfuriwa endzhaku ka loko vatirhela mfumo va tihlanganise ni vachayeri va mathekisi. We are going to have an urgent meeting between the association as well as the provincial commissioner and the necessary affected police station, which is Nyamazane, your Pinar, your Marit, your Nkomazi, your Matsulu, and other areas which we think are part and parcel of these challenges. Yes, indeed, there are accusations that police are not working. Holobye wa vutleketli eMpumalanga Vusi Shongwe u kombela vaaki ku pfumelela maphorisa ku endla ntirho wa vona.